Hello, good evening, ma'am. Sound time. Sige newspaper ki kinatawag ko newspaper analysis talk se tapos date 29 ko date 29/01/2026 ko tawse news se ngasidi ahamba news se yam nungaitaba news ama nahale ko haidi ahamba news se yam nungaitre ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ deputy CM ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ deputy minister ꯀꯣ ꯑꯖꯤꯠ ꯄꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯗꯣ ꯀꯥꯏꯔꯦ ꯀꯣ ꯃꯥꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯁꯤꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨꯗ 3 days mourning ꯑꯃ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯥꯎꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ 2009 ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯨꯝ ꯑꯔꯤꯕꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯁꯇ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯍꯪꯉꯛꯀꯦ ꯀꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯍꯪꯉꯛꯀꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ CM ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ the question is ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ deputy CM हाइसे deputy CM से सिसे constitutional post को हाइदे constitutional post मासे deputy CM से नत्ते को this is not a constitutional post कोई की CM दी constitutional post रहा हमें दी CM दी ओई को but constitutional post हाई तारगा दी कोई की CM से कोई ना कदवे हायर कांदा CM से सीबा मतंदा कदवे कोई election अमुक तवे अभी government काय government से काय देने CM से सीबा मतंदा दी दुबो deputy CM से सीबा मतंदा दी government से तुम government हो इना तुम नहीं है को अदुना deputy CM से दी constitutional post not a constitutional post को अदुका CM से दी CD constitutional post है yes it is a constitutional post को अदुना deputy CM से दी constitutional post नते को अदुना मा सीबा मतंदा कशु आइदी कनो थोए आइदी government से काय रोए को election अनोवा ताऊ रोए क्या ताई को देखिए next पाव दा कोई की कर्नाटका के पाव वाले रे कर्नाटका की government ना कदोए वो की second official language को second official language से तुलु है ना language sama खनगे तुलु है को second official language से तुलु है ना खनगे अकोई second official language अकोई मणिपुर की लेब्रा मणिपुर की second official language लेब्रा मणिपुर की लेतबा माले को मणिपुर की लेतबा माले अदुबु अकोई कनो की सिगी कर्नाटका की अमा खनग्रे को कर्नाटका खनग्रे अदुना स्टेट अतोपदसु लेरकदबा माले हाइदे तुलु हाइदे first official language मोय की कर्नाटका की कनो रंगनी अनि सुम खंबदा मोय से कनो नत्रो तमिल नत्रो कर्नाटका दी तमिल नते मेरे को आई एम द कंफर्म Canada official language na से official language na official language ani shure ko tun Canada hai bang Canada ko Canada city 8 schedule da su san bani ko Tulu Canada
ko sisina second official language sisina first official language official language I say kaino ba I official language I say government ki functioning da de ate top da koi ki seasonable language to ni ko koi ki state legislature mana koi ki article 345 346 347 su ko sige article khara sige matung ina koi ki state amana magi state amana ko state amana magi state ki language khan ba yae ko article 345 347 as tasembagi di akoi ki kano su tara mani akoi ki kano hai tare part ko part akoi ki part ta language se kaya su bata lay higher gadi part number 17 dani ko 17 smile 17 ko smile part number 17 se kadaw ga hara kan da koi part मैम ले बतो 17 तो कराय दे हो गया then 345 346 347 at my level ko aduni akoi ki kano language ke hara ga akoi ki add suba schedule da chan ba language se kya leke ba comment da haira mo kana kham mo yara ga add suba schedule da chan ba language kya leke ba ko language ai do haisara again 22 language lay ko 22 language lay aduga ko ai suba schedule da chan ba language Manipuri se yari ko aduni atopa karamba state haidi Karnataka nataba atopa karamba state lege haidi sigumba second official language haise second official language se leibse atopa se West Bengal Andhra Pradesh lay ko West Bengal lay Andhra Pradesh lay ko ado Karnataka so lay ko dagi sista koi ki Kerala da koi ki 583 sang ba ai tare ko 583 sang ba koi ki kaino ne real siki maming se kaino ko RRTS corridor ko si se katang aina sige RRTS hari se karino sa katang haining ho ni ko si se yamna koi ki RRTS hai se attack yamnate regional rapid transit system hai bani ko masi se karai dena karai bok samdoina di Karnataka ki Kerala ki Thiruvananthapuram dagi na Kasaragot phawa samdoine adu kaini important oite but RRTS corridor hai se karino hai biduma regional rapid transit system hai bani ko masi se tasembagi di masi se koina karino haragadi like a metro gumane but I did mas high speed yam organic or high speed magi speed say around 180 kilometer I did normal train ka mana ko high speed organic but metro de khoi in city manung gi oi bane ba metro di intra city de metro di kadoba metro di intra city de intra city de ba haibdi city manung da khatane ba metro di adubu RRTS sigi city kadaw ka harakanda moidi intercity haibdi kaino koi gi city ani intercity haidi koi state amagi city ani lan thokpa ya to ko adugo mo de ko cover to ko oi ga dai ni ko aduni ko Delhi da su lay si kumba model ko atopa da su lay ko ade RRTS ka bullet train ka su khenai ko bullet train hai sina khara mu yang khatoi ni ko bullet train sina yamna long distance ki oi ni mo long distance ki moina sang RRTS te gi moina ade yam na sang ba ko very long distance adu very fast oi ade moide 200 ki matak sela ni speed ko aduga CRTS di sumai lay tani aduga European Union ka ngarang akhoi lainagi bidani ngarang cover analysis to
mayamna adi yengbiragadi khangani ko adi kari European Union ka kari sign tawna gi habado sida ista editorial da yaramani editorial gi paw yore ko editorial da yaramani editorial da mara haning ise koigi mature and pragmatic oya ka Indiana sign tawri to yamna koigi India da yamna favorable oiba oi sine hai sin India gi EU ka sign tawna base yamna favorable oi yamna kano adi beneficial oi pragmatic oi habadi pragmatic habadi kaino hara kanda koigi practical oi bato mature oi ba adi wakhal yam chumba adugumba oi toine ko kara akoina khanagre madudi kaino India na EU da sign tawna bato 99.5 ni abadana EU na India da porakpada tarif yaw to bato 97.5 adumana percent adumana ni ko lainagre do karangi khabar du da dum yengiro ko ado mana kari maramgino haidi sigi adi editorial se irambise hai targadi kai gino haragadi akoigi problem hana di problem se kai problem da leranga kana problem khara lerambe karam problem leranga kana akoigi gari phasa ba gari automobile akoigi moigi da gi smart kari car phasa ba maman tangba Audi kaina ko adagi wine gumba se ko wine gumba se EU dagi pirak toine EU dagi yolak toine adu the problem lera ne yamna ko adu gi problem to solve tawgre problem the lay treble sikti ko habedi masigi kano sena adagi second problem ama sulerami haidi US ki tarif leramba dagi koi kadawge harakanda every trade khudimok se so ombado USA ke tarif te so hantagre ko aduni yamna haidi hai singba mature or pragmatic or pot amane haibani ko paraga yengbiyo ko aduga second suba koigi kano sena sigi sasi tharor ki kano ne magi kahani yamna phasaba English yamna luba kano oitoine editorial ne yamna important oibadi natte data khara sida ista pi ko mana haire mi se sembagi de problem se kari da la ke hara kanda ko gi India gi tourism gi India gi Indian tourism gi matang ne ko mana se irami se Indian tourism se ko gi India se yamna chaw pa country di oi but to do India gi ko gi tourist lak pa gi chang se 5.6 billion ka tane ko adubu Singapore ko Singapore adagi Thailand ko moidadi lakpagi changse Singapore ai pik raba kanoni ko 1.6 million 11.6 million heda live adagi even Thailand daga se ko Thailand da paisa tan wai changse khuigi ke hai 60 billion hena tale 60 billion US dollar hena tale adu duna takpadi kai dorga hara kanda akoigi 60 billion hai se ko India na tambadadi India na talidi almost 20 billion bo phade ba kama 20 billion US dollar bo phade ba adu duna mina tourism sa sub am saukalaga ko India na chakotri se kari gino haibtane ko adu da manas lista 3I and ama haibni ko 3I there's the 3 eyes I think that the I home have the 3 eyes amana image ko adagi amana koigi infrastructure ko infrastructure ko daga India itself I English kitang pronunciation saying dabni ko adu ngapi gani India itself ko mahai se India ki image yam so image sa haragadi kitang ek tawbaga ada real da tum yara ani fraud tawbirame ka adu tawbe ko infrastructure hai bot pa ngata Delhi da koi bala asu da yama da koi bala asu pothole dagi kari dagi se bot pa ngata public toilet lai ta dagi kari dagi India itself like noise
khongba laoba tu ana crowd myam leiba si myam siksine maru oina India da soalis ko habedi magi kanose haidi tourist da soalis so masigi three eyes hom sina soale India da aduduni man hairamisi ko adu kamaina phahan gani ma hairamisi ko kamaina phahan gani tourist lakpagi chang se kamaina phahan ni hai tare gani akoina economy da chakholan ba hai tare ko economy da kamaina chakholan gani akoina employment yam pibiba ko ko adagi GST ko adagi forex adi foreign exchange se ko sise foreign adi balance of payment hai tare BOP se fazana smooth ohen ba hai tare smooth ohen ko smooth ohen natragadi sari chang la dana haidi dollar dagi adu on ba natraga foreign exchange haidi money on to on sen tawna ba natraga so payment tawna ba oiro so adugumba su ka haini yamna nungaitaba port oiba adagi tax se haidi tax yam piba su kana diba khaba foreign products sing tax yamna kano tawrokpa su kana diba khaba adagi akoigi India se akoigi culturally yamna culture se akoi India gi culture yam leitana ko cultural diversity yam lei culture se akoigi di soft power habidi kaino hara kanda akoigi akoigi masi culture da yamna hadi makhan gi diversity yam leitana masi sina maram orakanda akoi da kanaba pibadu khudamai hairse soft power haise kaino soft power sina maram orakanda koi khudamai hairse koi India ga kan Indonesia ga se mari yam leine kaino di both countries se kaino Hinduism da kano oe adudu soft power ne so Hinduism hi Indonesia da su temple yam leitana khotana tawi aduduna koigi India na Indonesia da both kari kara yonto se natraga any religious ki oiba cultural gi both kari kara yonto se natraga moi Indonesia da su moi culture develop tawrakpa matamda Hinduism se yarabadina ngasai gi Indonesia na support tawraktoineba India adudu soft power ko haibadi soft power haise kaino real power di natabida culture da natraga tradition da historically link leibina badagi madudana maramona kana akoida kanaba pibida akoi country da kanaba pibida adudu ko adugumba soft power culture da yam leibina maduda develop tahon bai tare kasana adugumba to yam kana neba ko adudune ma haramise like sigi articles deki yamna ka edi point no down to hoba yabase koi India gi tourist karai da leige habito tourism sector se karai da leige habito atu man no down to hoba yae aduga three eyes so no down to hoba atai di ka shu important ka hai old ko Chinese economy se yamna improve tawre haibaki magi sase canonical Chinese ambassador na irakpa article niko to pabada dum kanani like China gi di hantak se magi GDP se release tawgre 140 moigi da ne sibudi adu tare su ko $20 trillion ko $1 trillion ko aduga moigi growth percentage se 5% ni ko growth percentage se ko India di 7 adai lebani but GDP the growth laite haraga so koigi ka haini moigi growth di 20 trillion degi growth la yakone ba koigi di sona kanda 4 yawiya yawdrira pa minam ta da leida ko ado kadoga harakanda ma haise China gi development se kyam yam yeng se magi sigi 20 trillion se ko 20 trillion se yam phasari se 20 trillion se koigi 30% of the global growth se 30% ko adi global ki growth se 30% di China da leyi ko
ko China da leba aduduna yamna haidi kai haini yamna sawkhat kre ko mi gi di aduduni ko manas le haram se side sawkhat kre adu katang khango yare atai di kashu kano tawde haide kano tawde India ga China ga gi trading se India ga China ga gi trading se sidagi aina khangbani ko anauba information hairadi karam karam bada trade tawna ke ba moise trade India ga China ga consumption sina heli ko habidi 52% ko aduga exports na 32% ko dumaine ko dumaine 32% ko aduna haidi aduga total trade tawna bagi chang se $155 billion ko billion dollar adu mga atay di kayong khaniyay kay sulay ko important ka shu oy de sida de yamni important oy ba yaw de ba but si jibadi khangau ba yai ko important oy yam oy ba dinate but kadaw ga har kan 23 let yaw gi ba ko moigi growth percentage se 5% oy ba aduga whole world ki growth sigi 30% amadi moina oy ba adu do ma khangau ro ya China he pan baga si dum khang ya sis di ka ne important di oy da bane du da khoi gi du da Delhi University da oza phu we matani ko satra kani yo khangre boy bole pa kangu na phu we wari ni ko the masi se yam phattaba aidi chanabi ama oy pagi mo ama haibido aidi chanabi ama oy haibigi mo ni ko aduni kani ki punten oy de si kanthos kanate adagi sigi writ petition ki batanda writ petition ai se kaino adudom tang ai thasana hairam ge tawari sigi wena this is yam important oy ko ed have the enforcement directorate na akoi ki kano tawbagi wari ni ko writ petition thaba yabra court time koi writ petition se yam important oy ko writ petition writ thaba ka ne ri se kari kamain tawboi ni kamain tawnai ha koi ki article kari gari le 32 article number 32 article number 226 article number 32 sine kaino supreme court na kadaba writ thaba ya base ko sise fundamental rights amagi manung dani ko koi supreme court ta koi fundamental rights se mangan taragadi or signal taragadi fundamental rights ta koi ki supreme court ta writ petition thaba ya or supreme court na dum writ lorok pi ai ko aduga sisna high court ki di koi ki legal matter khudimakta adum repetition thaba ya fundamental right pu oikera oiroira ko to article number 226 ki makhada aduga article number 131 haina amasu lai original jurisdiction ena ko original jurisdiction ki makhada koi ki kadawga har kanda sise original jurisdiction ki makhada de koina kariguma state versus state oiraba natraga center versus state oiraba adoi taragadi direct supreme court ta chatpa ya sise supreme court ki power ki makhada laibani ko original jurisdiction ana supreme court na any state natraga state amaga khanaraba gyan tari ko state amaga khanaraba natraga center ga state ka khanaraba adoi taragadi supreme court na magi original jurisdiction have power toroga supreme court na rai tarak toide supreme court na direct toide except state ki phutatna basida koi gi inter state river ki matang na khanaba leidai ne ko adudi yaude river ki matang da river dispute taibato adugumba da di id original jurisdiction yaroiba adubu
original jurisdiction se kadawa Supreme Court ki any state any khanarak pa natraga center ga state ka khanarak pa se masida Supreme Court na original jurisdiction hai jate ke nate mangon de ki hore hai ko origin do mangon de ki hore Supreme Court de ki hore hai adu ni ko original jurisdiction hai origin se Supreme Court de ki hore hai ni ko adu Supreme Court de ki direct adu makoi hore pa ya ko kari ko state ani khanara ba natraga center ga state ka khanara ba ko adu writ ai se writ makhal kya suge writ khoi adum tamba matam da khanga ngani habeas corpus mandamus ko prohibition ko adum moi manga mu lebani adu ma'am sik to kana da thabe khotbe adu di polity in that polity phakalaga pazar moi manga mu lebu ko sigi matang da haidi manas le si cover da hapa isigi matang sa I haisaram ge khoi gi Kerala ga Tamil Nadu ga se ko Kerala ga Tamil Nadu ga ko si Kerala ga ta khoi gi Tamil Nadu ga ani gi khana ba gi mata ni ko haidi khoi gi ED officials sing sina ko khoi gi Kerala da hai tare ko Kerala government da khoi gi haidi ED officials sing sina head na thabak se khut thing chalak pa hai tare ko ED official ko adu dai da Kerala High Court da Kerala government sina kano gold smuggling tawbagi ni ko gold smuggling case amakak lay ko haidi adugi matang da ED da ko Tamil Nadu da khut thing kana Kerala da khut thing chalak pa adu Kerala na khoi gi kedoga ke ED ge mayok sida Supreme Court da wakalak pa ni ko wakalak kanda the ED have said just government union government department am kani ko ma se kai court nati ED ai se kai no court nati adu duna ko sigi id khutting jalak pa ya de adu court natana khutting jalak pa to pa ya de kai na sauna bagi matang gi de ko adu da ED sina repetition court ta file tawba yabra na hangakko ko sida sta repetition file tawge haragadi magi mandamas kai lay ko adegi id court khatana tawba id individual na tawba yadaba court khatana tawna private individual na tawba yadaba court khatana tawba daba ko habeas corpus ka se deidi kano ka se id certiorari ka na lay ko id individual private individuals or public individuals na su tawba yaba kaina lay ko toan na lay makhan adugi matang da ni ha sigi matang ai haizarake ko yam shortcut trick ama kha haizarake aina khangsaba shortcut trick am kha hosiki question se khumba gam da bai ko like shortcut trick ama haizarake ko kanara singe yung ko karigumba private ko question se ha bada hang doi ne private individual se yabra private natraga public te yabra haina hang ba da question se hang doi ne ko private natraga public te yabra haina hang doi ne private natraga public ta masigi repetition se thaba yabra na hang ba tab sida public private te yai haira private body da repetition se thaba yai haira aba adoi taragadi suksoi dana habeas corpus or habeas corpus or kaino haidi habeas corpus haidi kaino unlawfully kano se miyama se phaba pun ba tawraba ko unlawfully adoi taragadi court da masi nang na phariba puliba mido noigido haidi illegal oi haina haiba yabagi writ to ne ko writ petition ne no private individual da koi gi thaba yaba pot se masi sibu aikoi na habeas corpus khatana yai ko maje private tri ai public tri ai ko private individual da khatang thani ha lete public individual da thaba yai ko phabu phajalaba detention bu tawraba
ko private oigra public oigra amade ekta adum animak ta adum yadane du private ta yabase habeas corpus khatane ba atai di public ta lungai ngatane ba khamra atai di public ta ngatane adegi government official dara ko government ki officer dara natraga judge natraga court dara judge natraga court na taba ruling na natraga government officer da taba ruling la ko haidi repetition tha duri sibo ko ado karigomba government official ko government official do iram tara kadi government officer do iram tara kadi koina ani thona sakrani karigomba government official do thabak tawdabagi in action gi ko thabak tawdabagi in action gi oiragadi karamba repetition thani government gi officer do mado thabak tawdre tawhallo aina thanbase thabase sikoma repetition sina karino haragadi mandamas ko thabak ta tawbal loigrakanda thabak ta tawbal loigrakanda or kanagomba government official ama koigi kai haini to seran turan ko appointment se tawgraba ko haidi SD DC hapadu DC do to ana magi appointment do sana dabida hapsan graba to seran tara hapsan ko na khut thijala pe kamaina kari taraga ko warent to taraga ko warent government officer da katang thabe habagi ni ko sisna karigomba koigi court si supreme court nga tani ko writ petition ai se karana tharak toino writ petition se supreme court nga tani ko supreme court natraga high court na tharak toine ba kanada private natraga public ta natraga government officer da natraga judge natraga court ko karigomba judge ta court ta thaba koigi kano aidi writ petition oi taragadi aidi government officer da nataba oi taragadi magi su writ petition ani lei kari haini karigomba koigi ruling ama ko ruling ama sakana satharaba karigomba magi lower court amana ruling ama kana satharaba ruling do lalaba ruling do thingningaba adoi taragadi prohibition ko prohibition karigomba ko Supreme Court natraga High Court sina atopa makhada leba court amagi magi ruling se yaningdraba or mana tawriba thabak se thingningaba adu tare prohibition natre haragana karigomba magi ruling se tawdi tawgraba adu daga ruling se tawra kanda ruling se amo haningaba haidi ruling se lalamba dege amo haningaba adu tare circular ko sumaina ko question je ahamada private public ko animak ta yabra hangane ba private ta yarame hai taragadi habeas corpus orane so dana high court atraga supreme court na private individual da thaba yaba writ se karamba khatano haragadi habeas corpus se khatane adegi government private public animak ya haragadi government officer dara natraga court dara na hangane ko government officer do irap taragadi mandamasra natraga kwawai to orane natraga quota katang thaba yaba writ oi taragadi khoigi prohibition natraga circular oi ko adu katang khangmi oi ai next sigi problem am khak lei ko Aadhaar se khoigi voter ID lobo matam da Aadhaar se compulsory oi gadra haina moina kano da music khoigi kano kana tawri da na ko SIR special intensive revision khoigi voter list ki sembagi ko kana tawri na adugi matangi ni ko sigi pause ma hai se Aadhaar se khoigi Aadhaar se khoigi proof of citizenship oiba yabra yadabra aduni mana hangis proof of citizenship oiba yagadra yaroidra sine ko ado hozik phaugi oine di yadri ko se phaugi oine di not a proof of citizenship like Aadhaar se chamana ni kainoga khoigi passport ka ko passport su yadri ko passport su chamana ni hozik phaugi oine di yadri yarak kadra di khangde yadri ko adugi wari ko mana se sa panna matamda ekra palle ekra kano tawba palle like RPA ek kaina palle ko adu kam important oi ko RPA ek 1951 ka ko
आधार एक न ले आधार एक से करम सही की ना आधार एक से सीधे सुपर लेको बेनिफिट एक आधार एक से करम आधार से करम कांदे की होगी आधार एक 2000 आधार एक से तसेंबर 2016 बेनी को अतोप पाव कशु सिबा हाई से कइनो अदुगी मतांग सुप्रीम कोर्ट ना कदोगे हारे कांदा proof of citizen or yabra yadabra adugi matang ko kashu important kashu oite India ga Saudi Arabia ki marakta wari sanabagi matang ni ko ado India ga Saudi Arabia ki mari se hypet ke hai ni hairam gi na tawbane haidi Saudi Arabia se tasembagi ni Saudi Arabia se koi ki India gi marup loi marup amani ko haidi like energy adi thau supplier se mana yam oiri ko India ki population ji Saudi Arabia yam nei ko haidi diaspora ko India ki population India ma sa ma yam Saudi Arabia ta lei ko adagi India da investment yam tawre like sovereign wealth fund ko sovereign wealth fund ka ko moina investment yam tawre aduduna mara morakanda koi ki kai haini Saudi Arabia se yam important oye ba koi India ka karato ko Saudi Arabia se sida ista pan mani ko haidi India Saudi Arabia strategic partnership council kind of same na kita mutta ko aduna Saudi Arabia se hek pan taragadi kari ningsing kani akoida haidi kai ningsing bi ai Saudi Arabia se pan taragadi magi naknaba countries ingo ningsing amu haidi ma Saudi Arabia ke kwai naknari se kari country na location ingo like Red Sea mapan da lei to Yemen magi makha da lei bani ko UAE se magi manak da lei to ko adaki Red Sea lei ra ni ko adaki nam country map ji to map ta ko atai di kashu important oide magi Saudi Arabia ke ka se hoi khara ningsing ga na ma Saudi Arabia se kani magi organization to haibedi Gulf Cooperation Council gi member am suni masu ko adagi Gulf Cooperation Council is a kind of guide appendixing on Bayako Saudi Arabia is a pan or like organization of Islamic Cooperation the Sumasi Yawiko say OIC the Yawa Kangu Kanakarano guys appendixing a bear Saudi Arabia is a pantar atay diare green consent is a kind of sikatang kanga do yaiko atay to kan kang just green consent is a kind of what do you mean by green consent and I the color me ama malay ko ki CPCB na ko I the CPCB edi kind of CPCB ko CPCB ay say kind of araga de ki Central Pollution Control Board ni ko mana koi ki di consent hai na ko consent me ama bi consent na ko consent se makhal me ama sui ko consent se makhal me ama sui consent makhal ani sui ko consent of establishment hai ba establish to ba yare both just have a charging either consent establish to hai di ko aduga consent of ko consent of operation hai ba ko consent ani se PBI sisi ko ado consent of operation adi husik pidriba consent sigi green consent hai se green consent sa kaino haragadi koigi consent of operation se su makhal ani makhal meyam ama leba color da khaido pai tare color categorization color categorization hadi nasagi consent of kari
consent to operate consent to operate se makhal मैम red ko or the orange ko green ko white ko uzik piri sidi green ni ko red sina kaigino ko haidi thermal power plant gumba piba madi thermal power plant gumba the thermal power plant daga ko thermal power plant ko adagi kano daga petrochemical daga piba ko haidi madi pollution se yam high oidone na ko adada piba city on red consent pigre hai se kaino haragati pollution yam na index pollution yam na wa high yam oi ko orange the medium industry da tare pollution yam na medium da thadokpa industry da pi de green jina low industry da pi de green consent pigre hai se kaino kano haidi pollution da yam na low oi hai ni ko duga white city non polluting pollution can talk about Canada ni hai ni ko ado Canada kani adi sise environment union environment ministry na koi gi ka hai ni adi process to bagi matang ni ko adi pollution control government streamline the process to get consent as consent se tan thok na ba khona matam da hana 120 days muk sanga mi ko hana ko 120 days muk sanga hojik 90 days handare haidi yamna thu na thabak ta tawradi habagi mo ni ko kaishu adi sikatang khangro ko CTO adi CTO se kanana piba central pollution control board na pi ni ko CTO se adoga si karam ba ek ki makhada lai haragadi water prevention and control of pollution act leidana 1974 adagi air pollution and control of pollution act year act lay 1981 ko 1974 1981 dugu jingo yani adugi makhada ngatani si je pirak tuise adugi makhada rule and regulation leiramani ko aduni just sikatang khango ya atai di haidi green consent se kaino haibaduma khanghaurani tan ko green consent se kaino this is a consent to operation having ko two is to consent to operation ni and kanana piba central pollution control board na ko industry da pi ni ko dagi sanitation worker ki pa masu yaram me sanitation worker ki masing je kadang khangro ko atai ka important oi this is ide masing je kadang sanitation worker cam dai ha adu do kadang ko sanitation job se 66% di kanai da le ha kanda SC ST OBC group da le ha ko kanana release to na si se DOPT na ko Ministry of Personnel Public Grievance and Pension ko CTOPT se ko sisina piba kanoni ko adu yare sorry DOPT ki full form se Department of Personnel and Training ko aduga ministry dugi maming na ministry tuna kanana haragadi Ministry of Personnel Public Grievance and Pension ko MOPPGP ko Public Grievance and Pensions ko question ka ha ke khagadi koi gi commission na lai like 27% reservation piba ko reservation for OBC sisi kanana pigi kanana with commission do you mean dairo commission kanana mari pigi mandal commission ningsing mesum sana jiko karam kana pigi ko ade 1990 ade mandal commission seperti 1980 ne ko 1980 ne ko aduga pibadi 1990 ada pigi ko 27% reservation for OBCs EWS kidi OBC ki na tabda EWS kidi karam kana pigi kuidre mati ko 2019 da pigi ko
ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ 103rd ꯁꯨꯕ 103rd Constitutional Amendment Act ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯁꯥꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯁꯇ ꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜꯒꯤꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯨꯏꯒꯤ ꯄꯥꯈꯛ ꯄꯥꯖꯔꯝꯃꯤ ꯍꯨꯏ ꯗꯣꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯅꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯐꯖꯕ ꯑꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯇꯨꯁꯤ ꯁꯥꯏ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯁꯥꯝꯗꯅꯦ more than 20,000 ꯀꯣ 20,000 stray dog ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯣ stray dog ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ stray dog ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ sterilization ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯏ ABC ꯑꯦꯛ ꯑꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯨꯀꯣ ABC rule ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯣ ABC rules 2023 ꯁꯤ ABC rule ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ animal birth control rules ꯑꯗꯨꯃ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ animal birth control rulesꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯣꯒꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ stray dogꯁꯦ ꯍꯥꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏ stray dogꯁꯦ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯟꯊꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ sterilization ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯛꯄ ꯌꯥꯍꯟꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯗꯣꯅꯥꯜड ꯇ꯭ꯔꯝ ꯉꯥꯎꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯣꯅꯥꯜड ꯇ꯭ꯔꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯥꯟꯗ ꯁꯤꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯚꯦꯜ ꯁꯤꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯧꯖꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯉꯥꯎ ꯑꯐꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯏꯔꯥꯟꯁꯦ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯨꯝ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯁꯟꯁꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯐꯦꯛꯁ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯍꯧꯁꯦꯕꯀꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯒꯦ ꯀ ꯍꯥꯏꯗꯣꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯀꯣ